going to Steamtown National Historic in Scranton, PA. Come with us. Come with us. Turn right onto Highland Park Boulevard. Hi. Hi, let's eat. Hi, hello. Keep left at the fork. Wow! Continue for half a mile. Welcome to the hometown of President Joe Biden. Niadtong una pangana kay Central Scranton Expressway. Pagkadaog ni Joe Biden pagka-presidente, mo nagiili siyang pangalan og Biden Expressway. Kay diri man siya gianak sa Scranton. 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 In 1,000 feet, your destination will be on the right. Kadako sa train. Wow, kadako sa train. Ja. Dako, uy! Visitor parking. Dire. Finally, abot na gid mi. Tugnaw ra ba kayo? Pero sige lang kay lingaw mga bata. Hi, we're here at Steamtown National Historic at Scranton, PA. Hi guys, so as you can see, init kayo pero tugnaw di kaayo. Tugnaw nga init. Visitor center right behind me if anyone needs restrooms by the gates. And then once you go through the gates, we just kind of have a one-way flow, so you have your bare right. Museums open, roundhouse buildings, and So, We are going to the Steamtown National Museum. To the visitor center. Right there, there's a sign. Nakuha na mo ang map. Ang 6 feet distance. So, open up the map. Federal building. Paraan nila mga trains.
you're here. Ug niya ta karon sa ilang entrance nangitag kaayuhan nga angay natong isibya sa atong katawhang sugbuanon. Sumali yung paraan na kanan. Ikunalan sa train. Yung mga bags. Kana. Compartment. Na yung mga information. Mas pas-pas daw mag-train. Ano, mas easier. Fancier to go. Nice, hindi na. Hindi pa rin uminaw. Shout out to Mang Dodo Roy TV. Og sa kuang kagalingon, shout out. Shout out mo diha. Shout out kunoning Christina, Migoy, Obre. Sanitize sa diri. Ako ni kwaon tanan. Sanitize guys. Safe. I'm just getting their cards. Why? Because collection char. Mga Sanitize. asa na ba sila uy? Adara ay. Gikan ay. Oh, so gikan data diri katunungutan nangayo tani ni Kuya unya. From here mo da niya visitor center likod niya so nata diri karon. So paana ra daw ni patuyok. Patuyok ra walay taas. So kani ang tungaan ni ko mao na. Wow, nalay ka diri. Did you look like train? Did you look like a likod on a train? Mark, guys, park store. Yan ay park. Ano diri? Kani ko ba? Ay kayo to nang gawas. Hindi ako matutulog sa una, kaya ako. Di man na kayo tugnaw lagi, no? Ang hangin na. Uy. Hi. Hello, folks. How are you? Good. Thank you. Ay lagi ko yung anak. Nagpala sila guys. Tumubahin ang ice. Nagpala sila guys kay para magkaagi ang train. Mao ni ang mga train sa una nya karon gipang display na lang Sila nga get close down. pero Ice. muandar pa ni. Nagadiuban ani diri ipadagan no. Tanawa. Na duha ka Amerikano diyan nagpalas ice kay para magkaagi ng train. Taraw. Kita nyo ng duha ka Amerikano diya. Try. Nagpala. Kanyang usa na speakers. Gatbang sila. What? Doghouse this way. I'll finish down here. I want to spin it all the way around and see. Roundhouse.
mo mga grahian sa tren oh. Shout out sa titas. Shout out sa Atitas! Shout out Baby Seven! Shout out sa mga tao diya sa Pilipinas. Shout out. Shout out to Lolo, Pipay, ug Mimay. Ayaw, dira ngit-ngit diri ta. Og shout out din nila ning Jana og ni Dasil, Miljory, Benz, Christian. Shout out nyo diha. Ikaw na kay shout out. At sa another shout out. I-shout out nimo sa man. Si shout out nimo si Shout out ni. Baby Seven. ikaw. Shout out nimo na kinsa. Ma, Shout out sa mga taga-Pilipinas. Unsa natin ang yellow? Unsa natin ang yellow? Ako. Ako. Unsa na? Daghan ng train re. Mo ni siya kuan kining inunta nga talyer sa mga train. O gubaon kini mga train, are dire ayuhon. No? Ang kayo. Then laing baho. Buhong City. Pacific Railway. Hi, we are visiting where they keep the trains. There are a lot of trains here that are very old, and the place smells a lot like wax and metal. Since the trains are so old and they have rusted already. So yeah. Hi everyone, so we're here and there are a lot of trains to my left and to my right, as you can see. And this one is a red train. Too bad we can't go inside though. But look, it's really nice. And yeah, it also smells like really kind of bad here, but you know, not to the point where you get a headache though. Guys, so kani sila kay nagpalan sila kay ang ice migahi. Unya kani sila mga train sila na mga karaan unya. Kani siya museum ni siya. So ang sud sa museum is kanang mga display sa mga trains, nakaraan, nagipanggamit nila sa una, unya mga pang transportation nila o pang exchange of goods. Door, hit the silver button, you can walk into this building. Oh, okay. Here? Yep. Thank you. Just the one room, but you can see inside a steam engine there. Okay, thank you. Mao ni karon ang sitwasyon dire sa Steamtown National Historic. Napuno sa ayos ang palibot kay nag-snow at umiging gabi eh. Then this Friday mag snowstorm na pod
Mao ni. Sorry. Hi! 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 Sa Puanon! The Explorer. That's blue! Sana. Turn to my flag! Okay. Mag-order daw si 30 og train sa Amazon kina siya nakita na train dito. Unsa? Unsa? Unsa ingon 30? Sino ito ng chunman sa pantas ng call? Jump in a high. Hi! Welcome to Sugbuanon the Explorer. Sa Puanon, that's blue! This? Ano po mag-i-post akong Instagram. Magpa-picture mo, pangutan lang ko kay professional photographer biya ko. Nice kay kada ko pang happy. Asang lips be? Lip tint. Pre-party daw pa niligo ha. Kami. Kiss me ba? O akong i-flip sa tuan. This is so drama. Nalipat ko eh. Ako na pala dito. Ako picture mo guys. Islam. Inana ra na let's see white ra. Mag-start na ko na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm just gonna take taking pictures at fun. Like, you see some people about shorter to like, or like, they not even like, sabi mo dito. Murag ang ice raman. Tuglo man is may hangin. Oh yeah, they have pictures of like their school. Nice kay karon ang weather guys kay na snow pero dili kay super tugnaw sakto ra pero kung nay hangin tugnaw kayo pero madadara. Dijud pa riyan ang magkurog. Oh yeah, sunny pa jud sa gawas. Very sunny. Very sunny. Muna sila oh. Muna sila. Naamin dito ni Ate Isi? And here they have pictures of the train crew, and they also have the tools that they used sa unang panahon. And I think that big thing over there, the one with the like long thing, was used to hold oil for the train. The train. Ikaw to sa imo ha. Kuha yan, dyan ka. Kuha na ikaw. Sige. How hard they were. Ikaw, sa ba mo sulti sa vlog. Sige. Ang glad dito. Sa pag yun. Anong dito pa? Asumantis pa sa diwatiti, no? Oh. And over here you can see more tools that they used, including the shovel they used to bring coal to the burner. And if you look over here, you can see some news articles written about the train. Ate Tati.
Uy. So mo lang gipang gamit na train, yung mga engine was related with locomotors. So muna siya guys. So basa-basa lang ta guys kinaglisod tag explain gapita. So na nindot kay diri kini mga ani explanation kung unsa na train ang sinilang gibuhat ani. Kani pud oh. Muni siya atong kani siya mo nang nasa gawas kani siyang circle. Kani siyan siya. Oh, na sa gawas. Nata diri. Nata diri. Yes. Yeah. Ah, good job. That's all. Thank you for joining us as we visited